Ia kumarota ia tito masampajang, mega nawa-nawa, mega ipikiriki, dena khusyu, dena sidilo ko pungala ta'ala, masampajang muki hatu. Tetapi dena ilolo ngiro akatana sampajangi, apalam maksimal na pure na janji pungala ta'ala. Tetapi dito na salah, demi nilolo baraka kaminan menicingi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sinina tauma-tauma lebih kumana mengke hadirin. Ia kotumelo curitai peristiwa Isra Mi'rajna alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor sidi harus ipaham dece makadai iaro peristiwa Isra Mi'raj tania elona nabita. Tania elona nabita. Tetapi tentuan na pungala ta'ala. Ia naro narampe ilalan na pamulan na surah Bani Israel, makadai ayatna Subhanallazi asra bi abdihi laylan. Mapacingi pungala ta'ala ia puap palalangan paniwi atanna risidia wani. Jadi pungala ta'ala palalang paniwi. Tania ilo na nabita. Jadi makadai ayatna asra bi abdihi laylan. Napalalang paniwi atanna risidia wani. Jadi dia nakada nabita iya melo malalang panide. Pungala ta'ala palalangi. Jadi apa yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini atau lebih kumanang kehadire itu tidak keluar dari mekanisme ilahiyah. Dia gaga campur tangan taulino koro, dia gaga elona nabita, dia gaga pendekatan nabita, tetapi itu ketentuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dipahami satu. Yang kedua, sini na tama-tama lebih kumanang kehadire makadai riwayatna an regurutta ahli sejarah. Iro peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di akhir-akhir periode Mekah. Angkatoto panrita pawi makadai ia kejadian ngewe 10 tahun purana ilanti Alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji Nabi si bawa mencaji suruh. Jadi pada tahun ke-10 setelah kenabian. Angkato makada 10 sidi, angkato makada 10 telu. Tetapi yang pasti sini na tama-tama lebih kumanang ke hadire. Ia peristiwa Mi'raj ewe, Isra Mi'raj ewe dena tatungang cadidi. Tidak berdiri sendiri. Ada persoalan yang terjadi sebelumnya yang menjadi akumulasi dari peristiwa tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu ipakakanka Isra Mi'raj sarekwamengi iya naro mancaji papan nasari alimalabina nabita si bawa idi manang makada iro ajaran agama na pungala ta'ala ang katungang. Sini na tama-tama lebih kumanang kihadiri. Magi wakada ajaran agama na pungala ta'ala ang katungang.
Na sabab mapamula pangulutan Nabi Adam alaihi salam. Letu pangulutan Nabi Isa alaihi salam. Jadi kan ia tu jumlahna Nabi masohoroe ingar ratu ka 25. Iya 25. Iya na Nabi si bawa suruh pura nalanti pung Allah Ta'ala ang kamana umakna. Ang kamana tugas na. Ang kamana risalah na tiwi. Semua punya risalah, punya misi ilahiyah di dalam menyebarkan dakwah dan prinsip ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara semua nabi dan rasul ini telu manitu munro tasesa ajaran agamana. Nomor sidi pengikutna pangulutan Nabi Daud si bawa Nabi Musa alaihi salam agama Yahudi. Pengikutna pangulutta alimalabina Nabi Isa alaihi salam agama Nasrani. Pengikutna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana na telu mani agama samawi mun rokulino makokoy. Di nagagalain na yero sa ero chapu ni. Nah, makadani ang regurut atau pandritay. Mapamula pangulutan Nabi Adam alaihi salam latu alimalabina Nabi Isa alaihi salam iro bate na palatu i ajaran agama iro risala na tiwi iro dakwa na sabarkang iro ya ko istilah na biasa waktu kumakuro ko al-Azhar sam'iyat ano yung kalinga mi ano icurita mi jadi metode penyampaian wahyu, metode penyampaian berita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua, nabi-nabi, mapamula Nabi Adam alaihi salam latu alimalabina Nabi Isa sebelum Nabi kita, Nabi Madu pula pakan Nabi Isa, itu cara penyampaian dakwah, penyampaian segala sesuatu sam'iyat, anu yung kalinga. Pekoyasang anu yung kalinga, pasang ni. Iya, pasang. Kaya gaya sa pasang, malaikat Jibrilu, ibere ngaya, ibere tugas, ibere risalah, pasap pole ripung Allah Ta'ala, malaikat Jibrilu palatu yaro pasangnya koro nabi-nabi lainnya. Nah, padana na yaro nabi-nabi lainnya ro makada ang kamakwahe. Jadi malaikat Jibrilu curitangi makada ang kamakwahe pole ripung Allah Ta'ala. Curitan na malaikat Jibrilu. Informasi yang diterima dari malaikat Jibril. Dia gagalan susiruntu. Itu yang disebut dengan sam'iyat. Anu yung kalinga. Anu icurita. Curitan namin malaikat Jibril, nasabak malaikat Jibril, tugas na patiwi wahyu, na palatu ako nabi-nabi Tetapi, ini isa na ajaran agama, tas ini na tomato malak bikuman ang kihadiri. Bukan sam'iyat. Tania anu icurita, tapi musyahada. Agaya sa musyahada, ipitangi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka engkay he. Mapalatu kang umamu. Kenro ipitang? Wattunna ilalan na peristiwa Isra Mirajatna ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua penyampaian itu akumulasi diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iro ajaran agama ta hindi digagabata-batana nasaba anu yung kalinga si bawa anu nita ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab na kutumak guru teologi biasa waktu kumakuliah ya turuk sam'iyat wal musyahadah. Anu nita ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa anu imparing kalingangi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua itu dijelaskan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya na curita ako ra malabina pung Allah Ta'ala yaro peristiwa yaro sidi. Ilalan na suratun Najm. Maka dari suratun Najm walakad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Makir royak na napo pung Allah Ta'ala aga batuangan na. Maka dari batuangan na
Ni taipemang ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakad ra'ahu nazlatan ukhra. Ni taipemang malaikat Jibrilu irawatwiru ipaturun malaikat Jibrilu dalam keadaan matapa malaikat tongang. Nazlatan ukhra berarti pura ni Nabi ta cicang. Berarti kedua ni Nabi ta malaikat Jibrilu matapa malaikat. Dega Nabi le pura mita Nabi ta asli na malaikat Jibrilu. Nabi ta mita kedua. Kenro ini jana bita nomor sidi waktu ne paturung ikra. Ayat mamulangi. Okiro cicang. Nah, ilalana suratul Najm maka dia ambil guru tahli tafsir ewe nazlatan ukhra ni tapi nabi ta cicang. Malaikat Jibril mata pa malaikat. Berarti anu nita. Tania anu curita. Sini na teman-teman lebih kuman yang kehadirin. Itu bukti bahwa persiapan dan penyempurnaan agama Islam sebagai misi risalah terakhir sampai akhir zaman memang betul-betul pondasinya diperkokoh oleh peristiwa Isra Mi'rajna al-malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum sampai ke sana, sini na teman-teman lebih kuman yang kehadirin. Melokat jolok curitangi agana sangan regurut ahli sejarah. Maka dia yang regulut ahli sejarah Iro sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'rajna al-malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro Nabi taro nakanay susah. Nakanay susah. Ada beberapa peristiwa akumulasi. Jadi kalau kita mau lihat itu angka telu peristiwa besar. Nomor sidi watunna tamay al-malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif berdakwah ngacoba-coba Nabi tamelo tama Taif palabang ya jarang agama na pung Allah taala denak umak kabawang tamay Nabi to ke Taif de panadapi Nabi tababan na Taif nerempak batu Nabi tanelalung. Itu tantangan pertama. Soro ina bitta al-malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilodong ang umat na makada Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun napali supaya matama Makkah takajenda ia al-malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakada piku ni ge batiku pamulai wi ajaran agama na pung Allah taala na digagatomit terima. Itu peristiwa pertama. Itu berentetan secara akumulasi. Yang kedua, sini na teman-teman lebih kuman yang kehadirin. Angka kejadian yasang amul hisar. Yasangnya amul hisar tahun pemboikotan. Kalau bahasa politiknya sekarang embargo. Jadi embargo. Jadi KPRI dipimpin oleh punggawana KPRI Abu Jahal. Si bawa Abu Lahab. Samaturu makadai ya kodene ule mateng ale-malabina Nabi tanasa berdakwah taruni na jamay ro jama-jamangero. Tetapi mapamula makokwewe iya di penduduk asli na kota Makkah ya rode nami lo macho ko nabita aja gaga mewe ada nabita si bapa ngikutna aja gaga meliwi gaganna aja gaga pak beliwi aja gaga tulungi aja gaga milo tulungi pokok na itataybawan ni kung kaparalun na itataybawan ni itu disebut pemboikotan embargo hisar. Jadi iro waktu iro sini na teman-teman lebih kumanang kihadire iro catatannya ro piagam tentang pemboikotan al-malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lay gatung okko ya setna yawana jompi ulawange kakbay ya kong kagaga tak gatung okko ro di nagaga arawa dikecai sini na tomo buru to maniro agagay ro hancuro nakan nabosi naga nirianging napa talagga sendirinya napa angka na cede manyawa-nyawa al-malabina Nabi tasibawa pangikuna. Nanya rawat tuiro sini na tomo-tomo labi kumanang kihadiri.
Tania jadi din na bawang nga lima labi na nabitang kapangiko na si are-are. Leboy ko. Kendo ni mala mo dala. Kendo ni mele pandre. Kendo ni balancay umasalang yaro at tiro sini na tama-tama labi kumanang kihajar na iboy ko. Duina pangulut ta Khadijah radhiyallahu anha. Bayini na nabita balancay man ang isalang yaro at tiro. Nasaba pengusaha. Onrolat dan na yara pemboikotan ngaro sini na tama-tama labi kumanang kihajar. Capu modala na Khadijah yala ongkos lifinkos untuk membiayai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun pemboikotan. Amul Hisar namanya. Jadi mak den nak mania rupiah gang nuki ero arak kapire ero ko ka bayar napa manyawa-nyawa cek de ale malabina nabi tanapa nalupai ni tawe. Napa kedo-kedo ni cek de ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bawa pengikutna ero watuiro. Itu dikenal dengan Amul Hisar pemboikotan. Depa nama kasing rampan na nyawa na Nabi Tapura lalu ngoko Taif mengalami tahun pemboikotan. Selesai tahun pemboikotan, masuk cobaan ketiga lebih berat. Itu diistilahkan dalam sejarah Amul Huzni, tahun duka cita. Magi na yasa tahun duka cita sini na tama-tama labi kumanang kihajar nakanay alimalabi na nabita musibah beruntun. Iya. Nomor sidi matay amure na nabita Abu Talib. Irwatwiro. Dega gammewaywi alimalabi na nabita pula ripapijaran na arak kapire irwatwiro kecuali Abu Talib. Iya, nasabayar Abu Talib sini na tama-tama labi kumanang kihajar isa kamputungan. Iya, isa kamputungan yasiri. Mas sapusisan ni Abu Talib si baba Abu Jahal, si baba Abu Lahab, si lampu. Jadi dia nawarani kacay nabi takong kay Abu Talib. Iya pa nawarani kacay nabi takong digagay Abu Talib. Salamang kay Abu Talib, makare Abu Talib, dela wititay ko na chobi-chobi pa kapiri makkay. Iya pa. Palapi arona ali malabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali na to na pawakkai nabita, ali na to na piare nabita, nasaba ilalam mo pitampo na indo na namati ambo na. Annang itong umuro na nabita namati indo na. Mati indo na nabita nini na piare, Abdul Muttalib asan na. Nini na ali malabina nabita. Asiratong umuro na nabita dia panatama 10 taong, mati nini na nabita Abdul Muttalib, amure na Abu Talib piare latu malupo latu mabeni. Latu pura yaka mancaji nabi si bawa mancaji suruh, latu sabarkan ni ajaran agama. Abu Talib mewai wali malabina nabita. Mati Abu Talib. Sini na tama-tama labi kumanang kihadir. Penopang utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah meninggal dunia, Abu Talib. Tetapi makadai an regurut tahli tafsir we sini na tama-tama labi kumanang kihadir. Angkau paliwat rajinna. Yaro pala Abu Talib mati dia pernah kena sahada. Dia pernah kena sahada. Menurut asbabun nuzul nasangan regurut ta Imam Ibnu Katsir anoran na surat Taubah ayat 113 itu membuktikan nasangan regurut ta Ibnu Katsir maka dia pada kena sahada Abu Talib na mati menurut regurut ta Ibnu Katsir. Naya ko bicara tafsir witawe duan rupa itu. Ang kaya sa tafsir bil ma'thur, ang kaya sa tafsir bil ra'i. Iya. Biasanya tafsir bil ma'thur, kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat yang sahih. Biasanya tafsir bil ra'i, kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan hasil pemikiran dan ijtihad manusia. Jadi bil ma'thur berdasarkan riwayat, kekuatan riwayat yang diandalkan. Biasanya riwayat pemberitaan, kesinambungan. Maka singi ala-ala nero curitain alat uku ini.
Dia na curita bawam yaro yasang bil maksur. Na dia nagagacaw kasi tafsirin na Andre Guru Ibnu Katsir di dalam meriwayatkan riwayat penafsiran. Na makanya Andre Guru Ibnu Katsir asbabun nuzul na surat Taubah ayat 113 itu mengindikasikan dia panang kana sahada Abu Talib nalis na mati. Maka dia curitan na Andre Guru Ibnu Katsir watun na melo ni isaray na ilam amure na limalabbi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taton ni alimalabbi na nabita milodong ang amure na miti we matan na alimalabbi na nabita makaday ilalan na don na amure na Allahumma ghafir li ammi Allahumma arham li ammi. Epuang at dampangi wi amureku amasiwi amureku. Sebelum itu sini na tama-tama malabi kumanang kihadire waktu na ipamadang makuragato alimalabbi na nabita milo pasahada ya murena. Onrolatad na nabita matana oku amurena. Ne nagagap chaw inabita susana waktu na milo pasahada ya amurena butaliba. Nabici amurena makadaya ammi. Amure. Kul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah minukala ilal rabbi. Paungi bawang asahada mo ko bawang iya panjami ko kupuakku. Sini na tama-tama labi kumanang kihadir. Asahada mo ko bawang iya panjami niya si saer. Tungka mabici nabita makaro madape ya bulahab si babu jahal nakada. Iya to masahada lo nacacu ko lontara. Iya meka pada mana yang katurunak kurimun rima kada mitau imate. Abu Talib melo manimate na sahada magi na sabulum na napako tan masahada mi mako. Palorat yet balik na bicaran nami bawa tanya roane. Ning kali ngayaro provokasin na sapisan na dua. Iya. Angka na din na sahada. Nah, pura ni haro miladan niya limalabi na nabi tatato ni sidape na wujuna murena Allahumma ghafir li ammi Allahumma arham li ammi epuang amasiwi di amureku adampeng ni amureku marolay malaikat Jibril tiwi ayat surat Taubah ayat 113 aga nasa ayat na makaday maka nalin nabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Maka nalin nabi denay palaba nabi yatengi nabi iharangan ni nabi wallazina amanu makutupro to matapa jadi yatengi nabi si bawa to matapa ay yastaghfiru lil musyrikina min lodoang ng itaw mapat duay walau kanu uli kurba namo masijing. Iya. Jadi denay palaba nabi apalagi ko ustas ni. Iya. Jadi no malaikat Jibril tiwi ayat tapare samima tu ilala na kurang malabi na pungalatala surat Taubah ayat 113. Maka nalin nabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Denay palalo nabi si bawa to matapa milo doangan ngi milo dampengan ngi milo akamasyangan ngi tau mapat duay namo masijing. Pura yaro silin na tama-tama labi kumanang kaya dyan soro ni nabita. Nakadaya ko makito pala soro na din na mungkin. Iya, sudah turun wahyu yang dibawa malaikat Jibril. Silin na tama-tama labi kumanang kaya dyan. Nacuritay Andre Guruta Abu Ja'far al-Barazanji. Ang kato ilalan na Barazanji ito. Iku nadapi iro curitan na ro amul husni. Makaday Andre Guruta Imam al-Barazanji ilalan na Barazanji ro. Watalat hubat da salasati ayyamin Khadijah. Talungas sumati na Abu Talib matituy Khadijah. Talungas sumati na mure na nabita. Mati si Binayna. Yaro nang yaro. Balancay man nang yaro maasalan. Waktu na amul hisar.
Angkau pa cik di. Onro na po dyan na nabita Khadijah din ang kanapamaryo nabita waktu na tu Khadijah. Mati man din na Khadijah na napamaryo nabita. Sini na tama-tama lebih kumanang kihadat. Madari ya ko situdangan ya le malabina nabita si bawa pangulut ta Aisyah radhiyallahu an. Madari ko situdangan ni. Si dimi benena nabita anak darah ya mi bawang. Aisyah radhiyallahu an. Situdangan nga nabita, biasa kong kagagamin nilaw nabita makadaalang nga iro, tanya asan na Aisha natagpo, asan na Khadijah natagpo. Macala tapa na Aisha. Sini na tama-tama labi kumanag, makada ni Aisha, nadidi ka chololo ka, lato-lato man iro, mupo bene, patapulo to, mumuro na mupo bene, iro, 25 to, tomo-tomo mupo bene, aga nasa nga limalabina nabita, tarri nabita, makali nabita, ruziqtu bihubbiha. Papidali kami ng manyaman na merenga pong alatala na pasipuji ka si bawa Khadijah. Maka rin nabita ruziqtu bihubbiha. Sini na tama-tama labi kumanan kaya dari. Jadi beruntun musibah sini na tama-tama labi kumanan kaya dari. Jadi naruwat tiro sini na tama-tama labi kumanan kaya dari. Menurut berbagai riwayat, nasa bangka tu riwayat na Abu Hurairah, ang kato riwayat na Ummu Salamah, riwayat na Abu Hurairah walangi. Versi Abu Hurairah. Jadi makanya riwayat naro, yan naro watiro, yan naro wanin naro, wanin melon. Law ni nabita ko, Baitullah, nakada nabita taro ni pala na law na mapis ang kupuna na boleh. Jadi ko nito, sanre ni ko hijar Ismail batu masalek ko. Sandra ni nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikiri cari ni maka dia nabita yakin ni gang kamu reku yakin ni gang kabainiku belum ada jaminan dakwah saya berhasil apalagi makukwewe sini na tama-tama yan na tuwan nito layo bini punggawa na malaikat ketua kelas na malaikat layo bini malaikat Jibril na kada aja gaga majama Sulaiman ang iyo tugasmu hentikan kegiatan lo malah nggak Muhammad. Dia turun perintah. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi iperintahnya malaikat Jibril mau di mana ngipunggawa na malaikat jadi. Malaikat maut, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril. Sini na punggawa na malaikat dia kagak kegiatan ni ruwani lo malah malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na tama-tama lebih kumanan ki hadirin. Nah, sebelum diperjalankan sini na tama-tama lebih kumanan kan ibisay jolo atinna limalabina nabita. Macarai pagi na ibisay nakadade ilorang imapaccing. Jadi itu anu ibisay tanya anu macarai pa tapi ilorang imapaccing. Dia na marontok pi kagaya na ibisay tetapi ilorang imapaccis. Contohnya tupura manre. Macare pagay rupura yan renang ini bisay. Nakadadi marota mi. Milorang imapacci lima jadi bisay. Na yan renang yan nageseli me tani anu macare pa. Anu yan remo. Magi pinay bisay nakadadi orang imapacci. Jadi yan aro. Yelorang imapaccing atinna limalabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melanjutkan perjalanan. Agesat na may raja isini na tamo-tamo labi kumanang kaya kasempajang. Iya. Magi na di panayulit batiro sampajapa pada nalulungan ng limalabina nabita nasaba di pa naman paccing atita. Ya po limalabina nabita mapacci memang atinna. Jadi kunci di pelajaran pertama nilorang ang reguruta to pandete majapui makada ya kumiloro ki makbaraka iro sampajang iro atita jolo lay paci sebelum ijama sampajangi nasaba iya le malapina nabi tawattu namin terima sampajangi ipacingi jolo atina ya kumarota iya tito mas sampajang mega nawanawa mega ipikiriki dena khusyu dena sidilo ko pungalatala mas sampajang muki hatu ya tetapi dena ilolo ngiro akata na sampajangi apalam maksimal na pure na janji kung Allah Ta'ala. Tetapi dito na salah, demi nilolo baraka kami nan malicingi. Sini na tama-tama lang ito. Ipacingi jolo ati. Nah, sini na tama-tama lang ito kumanan kaya hadere.
Ipalalan niya malabina Nabi talo Masjidil Aqsa. Itu paket yang pertama. Iro yasan Isra. Maka day ayatna barakna haulahu. Ibarat kaki mapamula pole di Masjidil Haram loko Masjidil Aqsa. Aga yasan ibarat kaki. Itu rute yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kampung Nabi. Jadi mapamula Nabi Adam alatu ali malapina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nama bela pole ko radius na ye kampung ini. Inaron asal kada barakna haulahu. Jadi kampung mak barakat itu ya tu onra Nabi onra wahyu turun ke tu kampung itu. Dia nama bela. Linuriyahu min ayatina. Yampay ko'y cerita Isra Miraj na pong Allah Ta'ala, di na jajak ka lang ipakit cerita. Iya. Nasabak makadamit tipong Allah Ta'ala, may ka mapitang niya kuasa ngaku. Jadi kuasa ngat taulina may melo cerita, di na jadi. Nasabak makadipong Allah Ta'ala, rawatun na palalampan ni Nabita, linuriyahu min ayatina. Melo may mga pitak ko kuasa ngaku. Jadi kekuasaan Allah yang berlaku. Ina tu yang itu sini na tamo-tamo labi kumanan ki hajar waktu na liso ale malabin na pole Nabi ta pole mamiraja. Subuh-subuh. Tu dan itakajan na okoy bulana sapisan na Ummu Salamah. Tu dan Nabi ta takajan na okoro orang yang pertama yang melihat Rasulullah takajan na Abu Jahal. Jadi madape Abu Jahal loko Nabi ta nakada aga si tapi kiri ke nure. Kanga nure Nabi ta mure Abu Jahal. Aga si mo pikiriki nakada boleh kak Baitul Maqdis nawan ni boleh to kasih untuk punga Allah Taala terima ka sampajan nakada we nakoy di nasa lo Baitul Maqdis untalay pake tak 20 na patolot to naikut we de panatangaman ni mangka de panasubo muliso pe ko carana mo ba akal salana Abu Jahal. Maka dia Abu Jahal, melogo pau itu cerita itu, upasi pulung aku tahu nak ada cocok ni, melo memang apa padang tahu Jadi sabaraki panitia pertama Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Alena nama pasi pulung, alena event organizer, alena matoroi, alena pasi pulung tahu Abu Jahal. Tapi akal salah nak Abu Jahal maka dai Meka pakasiri Muhammad barani tete balena napasipulu tahu tatong Nabi tamat cerita sini na tamu na cerita mana ngero peristiwa ero yero waktu ero mega arak kapere matappa mega to din ale akalan mega to micawa tetapi ero nale akalan na makadai mapamula na sa mabicu ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denang kana dina sa syatuleng pangulut Abu Bakar. Syatuleng si pakanana. Iya. Mabicu mo pina syatuleng. Lawi mo tanaibi. Pangulut Abu Bakar. Nakadamaga mo sa dingero na po Muhammad. Maka day pangulut Abu Bakar mapamura si po jika Nabi talatu makokadi ng kawite balena. Yan ang kawite balena. Namolak di payatu na po Nabi Muhammad lo taparito. Yan na to yang pay to sinin na to matamolak di kumanang kaya hadari tungka itapuasan na pangulut Abu Bakar makalaki Abu Bakar As-Siddiq. Mapatungan. Kiro munro riwayat na ronaya sa pangulut Abu Bakar nasaba makbalemana tahu cari dina pangulut Abu Bakar patungan yang lemalabi na Nabi di peristiwa Isra dan Mi'raj. Sinin na to matamolak di kumanang kaya hadari. Itu pagbabajang isa. Sini na tama-tama lebih kumanan kay hadire. Saya pangkas aja na naicurita yero di peristiwa Mi'raj jadi oko aga na pigo nabita ko Baitul Maqdis. Oko Masjidil Aqsa makukwewe.
Nabi masampajang Nabi ta pimpimanang sini na Nabi masampajang. Ang kamanang. Yung kumakadaki pekwi ng kanatupuram na matemanang yero Nabi yero. Tapi kan mekanisme na pungalat-alat juga. Makaday lalan na kurang malabi na Nabi ta. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un. Walakin la tash'urun. Kalau ada orang semasa hidupnya senantiasa berjuang, memperjuangkan agamanya pung Allah Ta'ala, aturan na pung Allah Ta'ala na pajok ko, ketentuan na pung Allah Ta'ala na pajok. Ya ko mati, jadi gitu na mati. Iko mi makada mati. Dia mi musat dingi makadang kamupi. Walakin la tash'urun. Jadi yang kemana pe mangyaro nabi-nabi sini na tomo-tomo lebih kumana kere mas sampaja nabi kami mangi. Jadi mak bentuk sap ni tahu ele malabi nabi tadi to nami loyolo malaikat jibril lu ren-ren nabi taloyolo nali na pimping sampajangi. Itu membuktikan makada yaro ale malabi nabi ta pangulun namana sini na nabi-nabi. Sini na tomo-tomo lebih kumana ki hadire. Jadi aja na tabata-bata. Nabi ta namuro sini jolo napa nabi-nabi lengi. Ale na pimping ite mas sampajang ko Masjidil Aqsa. Sini na tomo-tomo lebih kumana ki hadire. Nah, setelah itu lanjut kepada peristiwa Mi'raj. Sini na tomo-tomo. Kan natambus Nabi ta langi pitu susunge oke Nabi langi mamulangi siruntu Nabi Adam dan seterusnya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa latu langi mapitue siruntu pokok pentingnya. Yaro di tengah penting. Ia mero pantiro watunda melo kak ceritanya sini na tomo-tomo lebih kemana kaya berdasarkan riwayat yang saya dalami. Oke langi mapitue siruntu ya de malabina Nabi ta pangulutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pangulutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Magina Nabi Ibrahim ay taro terakhir ko lang imat itu susungi. Nasabay itu pangulutan Nabi Ibrahim ang kakaistimewaan na. Rimun rin na Nabi Ibrahim, sinin na Nabi nalanti, pungalatala dega masupo lewelaran na Nabi Ibrahim. Uyan naman ang Nabi Ibrahim mancagi Nabi. Mapamula Nabi kotanya pole Nabi Ismail pole ko Nabi Ishaq. Digaga tu masu. Jadi jalur Nabi, batiran Nabi. Yan nato yang pa ito matahaya to. Tapi asan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka kita Nabi ta pare mo baraka kita puang ale malabi na Nabi ta Ibrahim nasaba baraka memang. Welaran Nabi. Sini dua mi anak na tapi wijan naman nanu kalau ya walat tu ale malabi na Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mana. Ang kapasan na ale pangulutan Nabi Ibrahim ko ale malabi na Nabi ta. Maka dari riwayat na ya Muhammad iqra ummatika minni salam. Wala tukang nga salak ko kuma mo yamanang. Jadi maka dari pangulutan Nabi Ibrahim na padangin Nabi ta makada wala tukang nga salak ko kuma mo. Jadi nabare salangi manangi masalamanangi pangulutan Nabi Ibrahim lo ko ini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa makadai wa akhbiruhum curitang yung makmu padang yung makmu palabangan yung makmu wa akhbiruhum palabangan yung makmu annal jannata tayyibatut turab itu suruga tu macomo tanah-tanangan na makanja wae na malot tanana makanja ipake makapling gratis. Iya. Jadi pesanan Nabi Ibrahim ako nabita. Pala tukang ipasakulo kung mama palabangan makada iya tu suruga tu makasi tanana. Makanja way na. Subur tanana. Malawang. Onrolan na arduhas samawati wal ardi. Ya ko yukrui silampu tanay, silampu langi. Jadi kedua pilino. Lawan na suruga. Napalon na, tanya pa sakana, arduha, baru tanya pa lo yase, belum vertikal, baru horizontal, arduha samawati wal ard. Jadi baru dihitung horizontalnya, belum vertikalnya. Jadi malam memang, napa makanya pangulutan Nabi Ibrahim, wa annaha ki'at, makanya ipake makapling. Makanya Nabi taga na ipake makapling. Makanya pangulutan Nabi Ibrahim, palabangan yung makmu
nabacay subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yan rin pakai makapling koto tama. Jadi tama pi na pakai makapling. Iya. Tama manang insyaallah. Iya, jadi yan ro tala sikiri ro aja na talupa ini subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasan na Nabi Ibrahim lewa alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makali yan rin pakai makapling jadi kumiki mege kaplita tapi ini baca hata hero. Iya. Dito na pakai sertifikat tanah ko. Sini na tama-tama lebih kumana kare. Takapli memang nih. Yan na tala sikiri. Sini na tama-tama subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sini na tama-tama lebih kumana kare hadare. Pura yaro kan itiwi ni Nabi talok ko Baitul Ma'mur. Itiwi ni loko Sidratil Muntaha. Makadani ayat na iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi tama ni Nabi talan na Baitul Ma'mur mataru-taru loko Sidratil Muntaha. Aga ya sa Sidratil Muntaha, yakuro Sidratil Muntaha sini na tama-tama labi kumanang ki hadire. Dinanawat dilay pau makadakin yaro. Karena di situ kan arah tidak berlaku. Dia nawat di makna yasi yawa itimo rangiwat takin ro yaro nakada oke Sidratil Muntaha. Ukumanang ni Roma selesai semua persoalan. Iya, jadi tama ni Nabi toko Sidratil Muntaha sini na tama-tama labi kumanang kaya isiyak makna ilalan suratul Najm isiyak sa sidrata ma yaghsha. Tama Nabi tailalang turun kabut. Jadi yaghsha yaro patungko tapi yaro patungko naro tanya patutu dia ko patutu kan malam maki iya tapi kabut seperti kabut itu seolah-olah kabut nasa ngaya na Allah Ta'ala begitu turun kabut tasil malaikat Jibril nasorong ni Nabi taloyolo nasorong malaikat Jibril si bawa mana malaikat nang dampingi. Giling ya malabina Nabi ta sini na tama-tama malabimot giling ya malabina Nabi ta mita malaikat Jibril soro apa nasorong Nabi taloyolo giling ya malaikat Nabi ta mita malaikat Jibril lomon rinite makadai Nabi ta ahuna yatrukal khalilahu mupako ka pala itu nay komitiwi ka ako na musalay ka mami tatay ka cari di ko mamu salay ka mamu soro lopi-lopi makadai malaikat Jibril likulli minna maqamin ma'lumin. Iya, padang ko makanya malaikat Jibril na padangin Nabi ta. Iya, padang konrat ta di esurun Allah Ta'ala. Iya, latum yo ko watasakwe. Ya pu di wat dingi loyo ya dia nawat di loli wangi umrang ni. Betuangan na yasi mo pi malaikat Nabi ta na malaikat Jibril. Iya, nasaba soro Nabi ta yaro malaikat Jibril watun na iz yaghsha sidrata ma yaghsha watun na no iro kabu ero nasalimuti Sidratil Muntaha soro malaikat Jibril nasoro ng Nabi ta makare mamu salaika makare malaikat Jibril padang konrat ay surun Allah Ta'ala iya kon ramu wa di ko maju loyo ya latum yakwe law takaddam tulah taraktu ya ko ya maju surun Allah Ta'ala mangu ka tapi ko maju mubettu loyo no re siruntu pamu ko na iya matajang jadi dia gak tumuli runtu ya ronrang ero kecuali Nabi ta sini na tama-tama labi kumanang kaya. Latum niya koronrang ero mataru ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suju ang kami malaikat Jibril imun rima kita tapi denulet tamay ronrang ero. Mataru ali malabina Nabi ta suju aga na baca Nabi ta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mapakaraja ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pung Allah Ta'ala malahan ko riwayat na patasawfu na sapatu watakali na Nabi ta na di gagamubak kecuali tajan na Nabi ta ina royasan nuru Muhammad. Jadi ro watu ro si di manitahang nuru Muhammad tajan na mani Muhammad munro. Yan ro at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Min kalingan isada li malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamakan rialimu Muhammad
tanna podo mak baraka ko maka de nabi tadi nagan na ko ya mi mak baraka angkong mak ko po ngimon di masis satu nasis sa kapere wa maka de aga sambungan na ro at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi wa alaina wa ala ibadillahi sholihin puang patamati umak ku ya mege amala na puang aja na ya bawang aga siya guru ngo kesini na tama-tama lebih kumanan ki hadiri guru ang yaro nabita yala punggawa tongan iya ya ko nabita yala punggawa tongan de na pada tawlan yala punggawa ya ko matawa-tawa tawe de na melo nabita malolonga bawa cari dina ni ngarato ki di monri ya po to tese sa ko punggawa ya nalolonga tawa na si pataway iya ya ko nabita yala punggawa de na malaparro lolongan ni nabita na po toy maka pacin rolay tigi puang atak ku ya makasing ya mala na iya melo emita dece pitangi dece po aja bututukan dece namo mapu doso ko memita dece po adampang iti po di tiaro sini na tama-tama lebih kumanan ki hadir de naman la paru nabi tela punggawa wat di mema ya la punggawa sini na tama-tama lebih kumanan ki hadir iya pura yaro iya tappa matte manang malaikat ay mun ri na ronang rin libat on rin makale asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yan ay isa na tahayya ikaw to masampajan sini na tama-tama lebih kumanan ki hadir iya jadi dia nawat dito capak-capak maka dami ni pa ko to masampay tahiyya isa na dialog na pung Allah taala si bawa alim nabi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tunna tahiyya sini na tama-tama lebih kumanan ki hadir pura yaro ipaterima yan ni nabita yaro ayat pertama tentang sempajang aqimis innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri Muhammad pigaw ka nga sam iya na pumo dia gagapu di sumpah kecuali ya aqimis salata li zikri gaw ka nga sampajak patatonga nga sampajang li zikri ya ko mas sampajak ko aja mas sampajang matatu asal mas sampajang tetapi kami ko makasih sampajamu lisa kini sinin na kedomu sinin na bacamu ilalas sampajang aja na salay paringar lalo di pungala taala yan aro yasa salah khusyuk sinin na tama-tama labi kumana jadi kumelo ki lolo ngangi salah khusyuk iya nomor sidi mapamula pura kita kap dari letu assalamualaikum ne paje mas sampajang aja na lesa paringarang ilo ko pungala taala marajing memang iya tapi dia nak kada agama tadi mulai dilatih. Sini na tama-tama lebih kemana ke hadir dilatih. Itu latihan sini na tama-tama. Iya. Nasaba tidak tanggung-tanggung pawalat na suruh ka pawalat na ko makasing dari masam aja. Iya. Pura yaro sini na tama-tama lebih kemana ke hadir Kita na yung malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan agama cinai. Ya ipit daray. Uko pong Allah Ta'ala. Aga meluri. Aga nakatay nabita. Mate atin na ilalan na nabita ro na curita ro kajadian niya makalili niya gagapon. Luar biasa niya alat dirang niya ulolong po. Di nagagawa cinay. Sukuro na nasa nabita. Ialah si penghargaan ng Nabi Terwatero. Ittakhaztuka habiba lam uzkar illa wa tuzkaru ma'iyya. Taro ni palik na mapamula makukwewe waka ko mancha ito ripojiku. Asalang itapuyasan na pung Allah Ta'ala dinawat di dinatyo asan na alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yan na to barakat na to kutumas sahada La ilaha illallah dinipattaru Muhammadar Rasulullah ibace asyhadu an la ilaha illallah dinipattaru makada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ang kasat di ko tita makada dina suku ang silay nga sa di ko to makada la ilaha illallah dinipattaru makada Muhammadar Rasulullah yan ro barakat na ro apa makada may pungala taala iko itapos na pungala taala matyo sa mo aja na mitaw iya sinila tama-tama lebih kumanan kihada. Jadi lam uzkar illa wa tuzkaru ma'iyya. Asal lang itapui asan na pung Allah Ta'ala
majaisat di kodeni pacinrola ni taputuasan na limalabina Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti makada iro alimalabina Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau ripujin Nabi mapungalatana. Nah, sini na tamo-tamo labi kumanang ke hadire inaron nangi upawiri pamulan na makadai iya sang sampaja khusyu sampajan nakatayi agamata sampajan natarime alimalabina Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja je tala beban ni sampajangi nakatumi si mas sampaja sih aja tala beban ni iya aja na ialah pagalagala iya nasabayaro alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemeti berarti na mengukur iro Nabi ta kumi mas sampajan nasa mirin istirahat nasa mirin na Nabi ta mas senang buktin na ya kumacawe ni tama watwe napadangi Nabi ta Bilal bin Rabah kumi ibang napadangi makadaya Bilal arehna biha ya Bilal banno Bilal tumisi mas senang sirun tu pungalatan bukan beban nangga asana senangi Nabi ta si bawa sampajangi makan tu mas senang sirun tu kota arehna biha ya Bilal betul kan banno Bilal biasanya raha itu kan istirahat mas senang iya sini na jadi nangga miti Nabi ta sampajangi asan dengan senangan dia nagagacau senangi Nabi ta kumi mas sampajang iya onrolat na alimalabina Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serius konsentrasi kumi mas sampajang maka dari penguluta Aisyah radhiyallahu anha bainina Nabi ta dia nagagacau Nabi ta ko siruntuk mana tawe senyum murah senyum iya ya ko ite tapana Nabi ta ko tubung siruntuk senyum tapamanya masa di papina dingin iya ko sirun tetapi coba-coba di garek mita Nabi ta ko mas sampajang maka dari penguluta Aisyah bainina Nabi ta namuya ditulis sangat namuya ditulis sangat nasa onroladan na Nabi ta maringarang pungalataan sini na tomo-tomo lebih kumadang kihaja malahan ukuran Nabi iya jadi ukuran sahabat si walangi engkau pacet dewa tu iya. Ukuran sahabat si walangi angkan kasih dewa tu dalam pertempuran tapi mati ni Nabi ta ang kasi di waktu dalam pertempuran penguluta Umar ibnu Khattab nakanay anak panah di masa pemerintahannya. Jadi nakanay anak panah. Madape manang sini na sahabat utama na sabayar waktu kan kamu pi penguluta Ali, kamu pi penguluta Utsman bin Affan, engkau pi penguluta Abu Ubaidah bin Jarrah, engkau pi penguluta Khalid bin Walid. Masih ada pemuka-pemuka sahabat yang tua. Engkau pi penguluta Anas bin Malik. Madape mana sahabat iya na melo gatangiro cerita kan melelak gairo anak panero tambusi penguluta Sidina Umar ibn Khattab borang aja mungkin say makadani penguluta Utsman si bawa penguluta Ali aga na pelego kang ya Amirul Mukminin aga na pelego kaki nakadagampat aja ni mas sampajan natin mudo nasabayo ko mas sampajan ni dega gani ngarap penguluta Umar kecuali pungala taala dene bius mas sampajan ni udo dega marigaga onrola dat na maringarang ko pungala taala namusus sana na lupa itu sampajang maki dalungi sini na tomo-tomo lebih kemana kiri. Yan na sampajang nomorusik di dalung. Jadi ya ko mas sampajang aja gagay ngarra kecuali pungala taala ya bukuri lino ni yang uli pungala taala. Sini na tomo-tomo. Iya na sampajang mako ewe. Sini na tomo asan nang itu curita itu maka dah masusay na bita lay boy ko latu itaif lay lalung mati amure na mati bini na kaliwa susana na bita. Magi ni paterima ya sampajang nasabang maka na memang ayat na pungala taala ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya ko makasing ibatay mo mas sampajang. Tanapa pinadingi na sa si bawa pungala taala sampajang maki na kidoran alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wasilah perantara sa rekwa mangiwat dingi macawe lori pungala taala ni lolongang aryungan na runtu suruga pamasina pungala taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.